أحمد بن شمسي بردفكر خصنا من رايس ووتش باريس الجلمنة بخيراتي بريز بن شمسي وحتى نها تخازن في بزانبهم حتى نها تركيا بتشحجته خلقه درسي نوردك سبب چنه؟ اف برسك باشا ودفي اف برس جو حكومة تركيا ولا كرن لا جبركو ام سدمي نزانن جبركو اجمارا كمزن بنابرن سوريا لتركيا هيا اش بري 2 سالان اردوغان قوت كو وان نافچايا ارام لباكور سوريا تشيكر جبو وگراندنا بنابران هكذا الطرح الرسمي تركيا بفرمي وهاد بيجا هجمارن فرمي هناك وجالية حكومة تركيا فتينا بلاف كرن او دبيجن بده بالسدان بنابرن سوري جبو سوريا بدل اخوها وغريانا للجور هجمارن نفرمي جتشافكانيين تايبت دو درين سينوري پرانیا وان پنابران بدار زورت تی وگراندن و تینا گرتن در ترکیه و بدار زورت تینا وگراندن هر وها دهلم بزوره امضا بکن سر پلکان و وگرین سوریه و اف جی بن پیکرن جو یاسایا ناف دولتی ده باشا تشتكيدن مثلا او كسين كتينا وگراندن يعني كسين تركيا تينا درخستن لگرسپی تینا بجیکرن يعني جی لنافچین دنین اپوزیسیون سوری هون روشوان دشوپینن روشوان چه پشتی کتینا وگراندن يتم تهجيرهم في المنطقة تينا دار سينوركن لدورين سينوري لجرسبي بطايبات وبرسكريك جي برانيا وان وكيم جوان قوتن برانيا وان تشتكي وان لجرسبي تنا وان نافچايا فقارية وقالك زحمتين جيان الورهنة او نافچايا نا آرامة جبو پنابران او کس تن در سینور کرن یعنی جنش کاوه خواد بینن هاتن در سینور کرن به کسو کارن لوی نافچه افجی بن پیکرن ریاسه ناف دولتی را و تریاکتنا بوکو وگرن ترکیه با کی فرمی هر وها نکارن جور در بکن نکارن جبرکو او نافچین جالیه ترکیه و داتنا دارگر کرن تو دریم خواهی فرمی تنانه کو وان به ترکیه و گرددن هر وها او پنابران با آوای نفرمی کسک جوان جبو حکومت سوریه هاتیه را دست کرن یعنی کسی که هاتنه و گراندن هم جبو حکومت سوریه بن شمسی برز بن شمسی هم جبو هزین اپوزیسیون سوری ترکیه و تسلیمی حکومت سوریه یعنی اپوزیسیون سوریه کرنه لا هم يتم نا تينا درسينور كرن بو غريسبي او نافچايا كو تركيا الور كنترول دكا لي برسكريك لفي نافچايا كو اف نافچايا نا نافچايا كو آرامه درسينور كرنا بزوره چنا به تو کسک به درسیر کر بو نافچايا كا مترسيدار وكا غريسبي اگر مترسين او لهيبن او مترسين ابوريبن جبركو درفتن كار لور تننا برانيا بنابران لور دبيجن كل لغريسبي درتنا كو مروف لي رازن برپرسه پناگهان دبیجن پرانیا پنابران لکولانان رادزن پرانیا و دوران لبن کنترولات ترکیه دایا و دبن دسهلاتا گروپین چاکدار انگردای ترکیه برز احمد بن شمسي مثلا او كاسين كو لتركيا ما ترسيل سروان هيا جبو سوري ورن شاندن دكارن چبكن مثلا چاوا خو بگينن واون چاوا دكارن وان بپاريزن فيما يخص الأعداد لدي دربار هجمارن پنابران آمارن فرمی هنه یه ترکیه 60,000 سوری به دل خواه و گریانه و نافچه 2 سالن داویده لی اف هجمار نه هجمارن راستن چونکو
چونکو من معبرين من اصل ثلاثه چون لا تميز بين الذين چونکو پنابران جهف در ناخه که هاتنه در سینو کرن آنجی پنابرین کو بدلی خو وگریانه افجی پرسکره که سرکه ل کاری کو دوی ورا کرن دوی گواش لسر حکومت ترکیه بکه داکو و بن پیکرن خو راوستینه چونکو چنابه تو کس به وگراندن بودره که کو ورل مترسیه دبه خاص بپرسم مثلا لو ترکیه کوچبرکی سوری پنابرکی سوری ترکیه خوازه وی وگرینه نبدلی خود خوازه وگره تا وقت گوت یعنی خوازه که پیدا دا امضا کرن تی بچی سوری او کس دکاره چپکه یعنی دکاره چاوا خواب بپاریزه هون چاوا دکارن وی بپاریزن هذا سؤال وجيه جدا اف برسكا باشا لمخابن دس حكومة تركيا او دسالات لتركيا برانيا كسن كما فيرا اخفينا قوتنكو او يعني او کو بلگین فرمی بوان ربون پیوست بو وان جدرسینور که بپارزه لمخابن لسلاطة تركيا حتى ما فين خا ياسين خا ريزيل ياسين خا ناقرة حكومة تركيا ريزيل ياسين خا ناقرة افرس باباش باشا جبركو حكومة تركيا وبالكان دمان وانجي درسينور دكا بيوستا غوفاش لسر حكومة تركيا بيكرن داكو او بن بيكرن راوستن هون ركستنا كناف دولتي مزنن بريز احمد بن شمسي مثلا لعفرين يجي بحثا قال لك بن بيكرن ام تيكرن كو جروبين شكدار ويداري حكم دكن مثلا وچما حتى نكربو كوميتيه كتشافديريه يا شو باندنا وان بن بيكرنان بشينن عفرينه نحن نذهب الى اماكن ام دچن دارين كو بن بيكرن ما في مروبن هند جاران ام دكارن تكبن هند داران ام نكارن في حق المنظمات الحقوقيه يجب ان تكون افكار دربار رخصتن ما في مروفان بيستا دبي بزانبن كو كاري ما تشيا مخابن ما ام قال لك دخوازن كو ام بكاربن وكسان بباريزن لمخابن تاني ام بن بيكرنان بلغادكن و جرايا قشتيره ديار دكن هذا هو عملنا افكار ما ام بن بيكرنان بلغادكن و اموان ديار دكن نشان خلقتكن داكو في الشار لوان كسان ورا كرن كو فون بيكرنان انتياكات كنت بحث دكي دفرين دبن كنترولا تشاك داران دا للسوري چنه چه انتهاكات بن بيكرنان يعني اصدرنا تقرير اخر ما بيشتر بري مهكي ما رابورك درباره درخست تشتد رواندن گرتن دست سرکرن اشکنجه کرن هن گروپین چکدارن ان سوری لگردایی ترکیه نه او هر وها مهن حالتن بلگه کرن کو کسن گردایی کسین گردای مخابرات ترکیه او بن پیکرین کرنه هر وها جبلی او اشکنجرین جانی او الروشة او لهي نا ارامه جبركو او دافرين كوتين دار سينور كرن دارك خزانه ودرفتين كار ليتننا ونكارن دبرجنا خابكن وهروها لكولانا رادزن درفتا كار تنا ونكارن جوي دافري دركفن ندكارن فقرن تركيا ندكارن بتشن دافرنا دن الى مهربين الا كبريا قاچاقچيان دركتن او بريا نا ارام مثلا ميكانيزم كايا جبو دادگه کرنا وان محكمة كرنوان كسان كو بوان انتهاكات وبن بيكرنان راد بن مثلا دادگاه كأوروبي وكلاهاي وان محكمة بك قد هن فكرنا او كاسين كو سوچ كرنا لسوري المنطقين النافچين كردي وكعفرين سريكواني غريسبي لأوروبا دادگاه كل ديجي وان فكن محكمة كي فكن
مهمة يعني المحاكمة لا تندرج ضمن مهام او دادگاه کرن نکارم ام بپیکرنان بلگادکن لهن رین ناف دولتین هنه بریاوان بپیکارن مافی مروفان او جی دادگاه دادمندی ناف دولتی هروها کمیسیونا بلند مافی مروفان هروها بهتر ریاکی هیا بود دادگاه کرنا بپیکارن لکالما تنه بلگا کرنا بپیکرنانه و ام دلیلان پیشکشی او دادگاهان بکن داکو دادگاه وان بکرن يعني او كسين كسوج كرنا يعني سوجان دكنها يعني شارنفيسا وان تشاوا ويورن محاسبه كرن وكيوان محكمه بك وكيوان بقرا وكي يعني هون سوجان بلغا دكن دوكومنت بيشكش دكن بيشكش رايه گشتي وسازين بيوانديدار دكن لو كسين سوج كرنا سوجدارن و جزای خود چاوا ببینن اف ندیاره نحن يعني عملنا هو الدفع کارما کو ام پشتگریا دادگاه کرنا ورن لی دادگاه ما تننا مخابن لی اف لی سیستم آناف دولتی کارکی دریج و دوره و زحمته ما ام دخوازن کو تشت دست ما بو لی کسی کو بن پیکرنا دکن دولتک با گلکی زحمته کو دولتک دن ورا وان سزا بکن جزا بکن فپیوسته ام بچن دادگاه ناف دولتی او جی پروسه کا دریج و زحمته او پروسه جی هیا و پیوسته ام به امید نبن ام به هیوی نبن پیوسته ام هرتم کار بکن جه خواده ده بلگه کرنا بن پی کرنا دن اف جی بشکی سرکه دادگاه کرنن پیش روژه ده کارم آرمان جامعه بلگه کرنا وان بن پی کرن و دلیلان پیشکشی دادمندیه بکن قال لك سباس احمد بن شمسي بردفكه ريكستنا هم من رايس ووتش ريكستنا شاف ديريا ما في المروف ان يعني في دولتي